čežnja u srcu mom. Znači eto, bez previše uvoda i ne znam čega, osvrnimo se na dugu noć u Bugarskoj. Utakmica bome koja je bila sadržajna, da sadržajnije nije mogla biti, znači sve je viđeno od crvenih kartona do penala, do golova, do autogolova. Znači sve što se u nogometu može desiti, jučer se valjda desilo, ja ne znam šta još trebali. Samo su vanzemaljci još falili da dođu i da nas usisaju. Uglavnom postave su bile, što se tiče nas, iste koji na Rujevici. Sve isto, znači prvih 11 Đalović nije mijenjao, što me malo iskreno iznenadilo, pošto je na presici bio i sam najavio da razmišlja o zamjenama, na kraju valjda odlučio se za istih 11. Ludogorecov trener je napravio 2 izmjene, promijenio je formaciju, 5-3-2 je na Rujevici igrao, 4-3-3 je prebacio za utakmicu doma. Šta je bilo uglavnom i očekivano, da neće opet igrati sa 5 odozada Ludogorec. Znači, pa ajmo krenuti s početkom utakmice, znači prvih 10 minuta je bilo iznenađujuće, jako dobro, biti čak i nije iznenađujuće, znamo uvijek da dobro krenemo u utakmice, ajde čak više doma nego u gostima, ali to je bilo odlično, znači pressing visoki, ovi nisu, doslovno prvi 10 minuta smo imali slobodnjak iz dobre pozicije, 2-3 kornera, oni nisu centar prešli, tako da prvi 10 minuta ono što je bilo za vidjeti je bilo već, ako se tako nastavi, mi smo možda čak i favoriti ovdje. I onda je prošla ta 10. minuta, Ludogorec je počeo slagati neke šanse, malo su se posložili, prestali su izlaziti u jedno vrijeme od golmana, gdje smo ih mi bili ubijali, znači oni nisu imali opcije, s visokim presingom smo ih totalno bili sabili. Ja mislim da je na prvo ispucavanje golmana, nekoga od naših, da li devetka, ja ne znam koga, preskočila lopta, došla je do igrača Ludogoreca, nemam pojma, nije ni bitno kojeg, di je on napravio darmar, od tog darmara odbijanci tdd i uglavnom penal za Ludogorec. Sad, da li je to penal, da li nije, to više niko ne zna, te ruke kako se glaju, kako se ne glaju, mislim namjera da igra rukom Radeljić nije bilo nikakve, za razliku od Poljuda prošle sezone kad je bio skrivio penal. Bila, ajmo reći, slična situacija, ali tu se vidi da je gledao loptu, da je ajmo reći, imao namjer ovdje. Znači on pada okrenut leđima, ruke stavlja na pod, kamo da on ide s tim rukama, ja ne znam. Tako da, po meni to nije penal, sad lopta ide prema golu, da li se to gleda onda da je neka šansa ili izgledna prilika pa se mora dati penal, ja više nemam pojma. To se doslovno svake polusezone se mijenjaju pravila, jedna liga ima ovakva pravila, Liga prvaka ima ovakva, valjda je to ovim Ircima što su sudili, jesu Irci, Škoti, nije više ni bitno, Škoti, ja mislim da njima je to bio penal, eto, 1-0 za Ludogorec i onda se dešava situacija koja je nama uvijek bila rana teška, znači kad primimo gol, teško se jako vraćamo, uglavnom gubimo utakmicu, to sam bio spomenuo u prošlom videu sa ovom formacijom, sa ovakvim igračima koji imamo, mislim da je bilo, ja sam se uglavnom molio da do poluvremena ostane 1-0, šta je bilo i, mislim, mi nismo poslije jednu šansu do poluvremena stvorili, oni su imali, ja mislim, 2. Ali uglavnom svaki put kad je Ludogorec centar prešao je bilo je opasno, znači svaki prelazak sad, da li su stvorili šansu, nisu, ali su došli prelako do 16 metara i bilo je samo izdrži do poluvremena, onda se moli Bogu da će nešto promijeniti Đale.
Što se tiče promjena, u biti, ajmo ovako, znači, imali smo krila, lijevo menalo, desno endokit, krila koja su, gledajući samo 2025. u jedno 40-ak utakmica kombinirano zabili jedan gol. Znači imamo u prvih 11 dva krila koja su zabili jedan gol u 40 utakmica, što je jako loše, ne znam kako da se izrazim, znači imat na takvim pozicijama i očekivati od njih, pogotovo kad gubiš da će ti okrenuti nešto do poluvremena. Mislim, Sopić bi, na primjer, ne bi se volio vraćati na Sopića, ali ako imaš neki plan, ako ti krene sve u krivo, znači u 18. minuti su zabili gol, on je znao po 2-3 izmjene odmah raditi. Znači, to je bilo, oni su poveli, znaš da gol ne možemo zabiti nikako. Jedno ako oni nešto pogriješe, poskliznu se, padnu, nešto zaluta, doluta i uglavnom, kažem, bilo je bitnije obraniti se nego šta sam mislio da ćemo nešto napraviti u napadu. I uglavnom, počinje drugo poluvrijeme, Đalović vadi Petrovića i stavlja Rukavinu na lijevo krilo, Jankovića vuče u sredinu, to jest ili na desno krilo, mijenjali su oni, Rukavina bili često, ali bilo je to, krenulo je bolje, mada su oni opet stvorili jedini šanse. U 68. stativa Ludogoreca, u 70. ulazi Lasickas, u 71. taj isti Lasickas prvi put prešao centar s loptom, centrirao, nabacio Gojaku i zabio gol. I nakon našeg gola, 7 minuta poslije, dešava se ovo šta je iza mene. Znači, Rukavina, koji ti je klinac. Prošle sezone ista stvar, samo drugo pakovanje. Vodili smo 1-0 protiv Olimpije u play-offu konferencijske lige, imali smo sve pod kontrolom, drugi gol je visio u zraku, Rukavina isto ulazi, ne znam nakon koliko minuta, uglavnom radi penal za Olimpiju gdje oni zabijaju za 1-1. Znamo šta je bilo na uzvratu, koliko god želimo zaboraviti, znamo šta se desilo, tako da 2 godine za redom, Ruki moj, sjebo si nam 2 Europe. I nakon tog crvenog, opet Đalović radi izmjenu, ulazi Husić, znači zatvaramo se opet, šta je logično, i probavamo dogura do tih penala. U 86. smo se svi zaledili, bili onaj gol kad je Ludogorec zabio za 2-1, znači na kraju, ali eto, srećom poništen je gol nakon što se vidjelo da je zaleđe. Znači, ta produkcija u Bugarskoj, kako su oni taj prijenos odradili, znači, ljudi moji, pa ja ne znam, evo, da sam s mobitelom išao snimat, vjerovatno bi bolje izgledalo. To su se bile VAR provjere, niti da je pisalo da je VAR provjera. Nešto se događa, snima nešto sasvim treće, to jest režiser pokazuje to. Znači, prijenos odrađen na razini HNL-a, ne znam, pred 30 godina, valjda, katastrofa. Ali dobro, uglavnom taj gol su poništili, mi smo odlučili se zatvoriti, braniti, to je izgledalo ok. I onda dolazimo do nadoknade, 97. minuta, lopta na centru kod igrača Ludogoreca, Fruk uklizuje, dok je on došao do njega, predao loptu, ga bez lopte čisti, mu daje crveni. To meni nije nikako čisti žuti karton, nikako crveni, niti je bilo opasne igre otvorenog Johna, da je on išao visoko s nogom ili nešto. Znači, očistio ga je. I to je bio točno frame kad je VAR gledao snimku, znači točno su zaustavili na frame di zva ko da ga Johnom lupa. To je vidio, dosudio
I to je jebi ga, tako je, to je to, to se i kod nas dešava s VAR-om, isto ta sranja da se zaleđuje slika u krivo vrijeme i to, ali ovo po meni veze s vezom, znači rukavina to je čist crveni i ne znam, još da sam nešto u klubu, vjerojatno bi ga i debelo kaznio po džepu, jer ajde da se to jednom desi, ali 2 puta u utakmicama Europe za koje se boriš cijelu godinu napraviti penal u jednoj godini, u drugoj godini, takav crveni karton, nepotrebno dizanje noge, da si ga slučajno pokupio, ono, s otvoreni John, ajde, ali dizat noge, ne znam, u jaja ga je doslovno pogodio. Tako da, eto, završilo je 90 minuta sa 2 igrača manje. Došli su produžeci, šta ćeš očekivati u produžecima, čak tu nema ni Đalovića, nema ni taktike, nema ništa, bunker, jebi ga pol sata ako izdržiš, čak smo dugo izdržali 15 minuta, zabili su nam taj drugi u prvoj minuti drugog produžetka i tu je kraj priče, mislim, da smo 11 na 11, teško bi to nešto nasložili, napravili, ali s 8 igrača u polju, to je bio kraj priče. Tako da, eto, Rukavina, hvala ti. Đalovića ne bi toliko krivio za ovaj rezultat, jer šta je napravio, konačno je napravio ok izmjene, uveo je to Glasiskasa u 70. u 71. je asistirao, eto, to je taj trenerski njuh za igrača, nekad te pogodi, nekad ne, njega odmah nakon minutu mu se isplatilo to što je napravio. Poslije te gluposti Rukavine, to nije za trenera, nego za neke stručnije osobe po pitanju medicine ili ne znam čega. I eto, uglavnom na kraju ispali smo, nije smak svijeta, ajde igramo tu Europsku ligu, imamo dobru šansu ući u play-off. U play-offu nećemo biti nositelji, gdje bi za razliku da smo prošli igrali s Ferencvarošom bili nositelji. Znači, evo stavit ću ovdje potencijalne protivnike, šta je najsmiješnije, možemo opet sa Ludogorecom, ako ispadnu Ferencvaroša, postoji šansa da igramo s njima i play-off Europske lige. Tu su još protivnici, ne znam, tu ću vam pustiti pa to pogledajte, znači Šahtar, Braga, Young Boys, Anderlecht, Lech, uglavnom sve ekipe koje će biti najvjerojatnije favoriti protiv nas ako uđemo u taj play-off, šta mislim da hoćemo. Shelbourne je ipak, koliko sam bio, 12 puta manje vrijednija ekipa od nas, tako da, eto, bez Fruka jebi ga, morat će se tu puno toga promijeniti, ali eto, to će nam biti šansa za uigrat se, ako Fruk ode, šta je izgledno da će otići, tako da, eto, ta prva utakmica doma na Rojevici igraš, to Đalović mora smisliti mora smisliti nešto novo u ekipi, jer, znači, koliko god ga ne krivim za ovu utakmicu u Bugarskoj jučer, mislim da smo mi svoju priliku, mislim da je to razmišljanje šire javnost, to jest većina navijača da je izgubljen, to jest šansa za prolaz da je prosuta na Rujevici, jer tu jednostavno treba igrati. Pa da izgubiš na kraju, na veze, bitno je probat, napast, zabiti gol, pobijediti, pa ako izgubiš, jebi ga, ide. I uglavnom, statistika isto je bila, jer isto dosta ljudi govori da nisu Bugari dobri, da nisu, mislim, nema što suditi nakon jedne utakmice. Vidjet će se koliko su dobri, koliko nisu protiv Ferencvaroša. U ovoj utakmici su jednostavno bili bolji, na kraju su zaslužili proći. Evo, stavit ću i statistiku utakmice. 31 šut, znači su imali 10 u okvir, mi samo 3 u okvir, 11 šuteva. Jednostavno previše i ne možeš očekivati u Bugarskoj da ćeš igrati na neki prolaz ili nešto ako nisi doma bio jednostavno jači, bolji i ofenzivniji.
Ali dobro, uglavnom, eto, čeka nas sad u subotu, to jest u nedjelju u 18:45 Belupo. Biće čudno s njima odigrati utakmicu koja ne nosi trofej. Neki zadnje dve smo s njima igrali. Jedna utakmica nam je donijela titulu prvaka, druga nam je donijela kup, tako da sad će biti čudno igrati za 3 boda. Samo utakmicu za 3 boda. Znači to je u nedjelju, u ponedjeljak je ždrijeb play-offa Europske lige. Opet ću staviti tu znači potencijalne protivnike, pa eto pišite šta bi bilo nekako najlakše. Mada su sve tu neke podjednake ekipe i zajebane ekipe. To je u ponedjeljak, u srijedu se igra 6.8. je u 20:45 je prva utakmica sa Shelbourneom, znači u srijedu igramo, ne u četvrtak. I uglavnom, eto, to je to. Ja ću se sad u subotu ću napraviti uvod za novu sezonu, za Belupo. Eto, nadat se u toj Europi da ćemo konačno proći nekoga i osigurati više tu jesen, pa bila makar u ovoj konferencijskoj ligi. Uglavnom, eto, to je to.